Uba Charles Marngar kum UMLA ke Mahoti Constituency, badiru Presiden ke Managing Committee ke Nongjri Presbyterian Secondary School, mentaka sengi ulapan pau shisha ya ke mensiam jong Kmen. Kebadai hadian bagatika school ke layok banra ya kana mlado ha ke 63rd edition Subroto Cup International Football Tournament arajar Rapsau ke belak penlong mentaka sengi ha Bengaluru. Kenika kenun nyelek kai ke Nongjri Presbyterian Secondary School ke layok banra ya kana mlado kadai hagijingkon final mentaka sengi persya ya ke kenun Uttar Pradesh ke balak penliam no dalai go lanot. Kumu MLA buat badiru presiden ke managing committee ulai kublai kerpang ya kenika kenun buat barok ke balak dan menta hakba kenika skul kalau yo ban Khur ya ke Namjop buat kenika jingjob kalong ke burom om tang ya ke skul buat ke burom ya ke distrik begejelahi barok kawai. Kublai di barok kalau sisa sengi ke balak Kmen haduk ke talata Ban pau Shafi Baro. Kumu Presiden Jong ke School Managing Committee Jong ke Nongjri Presbyterian Secondary School. Ban hagajuk uporo kumu local MLA MDC Jong ke Mahoti Constituency. Yang ban pau sisa yang jing Kmen ke Kram. Ba ke Nongjri Presbyterian Secondary School. Benda kesini ke balami Kmen na ke state level ke jelah Meghalaya ke bagi kecongi. Haga jingele final ya ke Subroto na ke sub junior under 15 boys. Kalau yo ban Khur ya ke Namjop jingjob haga national level Subroto ke belalong benda kesini apa yang dulu. Na kalian keconga kumu presiden jong managing committee juga school buat kumu local MLA. Na congratulate ya ke tim kalau orang ya kenal ke burung. Ya congratulate ya ki coach, ya ki team manager, buat kumjuru ya ki baru ki official, ki belalai, bani senran ya ke tim ke jongi. Ya pun pau ke jing semua Kmen ke berkerau, bahkan ni kamnong tang ke burung nam tak ke school ke jongi ke Nongjri Presbyterian Secondary School. Kalau ke burung ke berkerau ya ke Lyngba district baru kawai, bat kalong ro ke buram ya ke jelahi baru kawai. Sesisian na kalian ke zona, kashim ya ke kabu, bat I kublai kirpang, bat congratulate ya ke tiam ke jongi ke belawang rak ya ke nam ke buram ya ke jelahi baru kawai. Hakejuk kepor ngakwa ban penpau, ba mene kepor berpanggilan concession, ngalayo ban telefon yo Chief Minister Jong ke jelah ke sungi ukon rat sama. Hari bedai bat kalet kawan ke joki bat wan pai. Namar ke por pengilet ilalet ke flight. Bat ke sisa bat wan pai. Ila penbait ke train bat wan pai. Tendai nadu mana bangim bat ke game keempat sedang. Ke jingi keren bat Chief Minister lada ban penbuk lupa ke flight. Bakin wan pai, ki players ki jongi, ki official ki jongi, ki team manager, ki coach, baru arpalai ngon ki badan mentah Bangalore, bakin wan pai, daka flight omshu, daka train. Yang pertama kejeng aku play ku terpang, yo Chief Minister jogi jelah ke jongi, wat haba ke game keempat sedang, ada berkula, berpenbuk, ki flight ticket, air ticket, nak mentah ki players ki jongi. Keburam baru ngi aku play, bulai lam nadu ke sedang. Nadu ke district level, hadu ke state level, bat menta ke national level. Ispen pau ke jing semomu, ke berkerau yang baru ke beladan menta, nadu ki seng balang, nadu ke sorkar, ku district sports officer, bat ki wei belaya dan menta, nak ke menta, banon rak, ikan ke nam ke buram, ya ke jelahi, baru koi.